ubu ngubu muri Dubai harimo hararaswa mu buryo bukomeye cyane n'ubundi ni intambara irimo irahuza Israel ndetse na Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuba zafatanya na Israel kuba barasa muri Dubai, ariko kuri ubu ngubu umushinwa nawe yatangiye kuba yashyiramo ukuboko kubera yuko amakuru arimo araturuka ahangaha muri Dubai harimo hararaswa n'ubundi n'umushinwa. Birumvikana yuko akaboko kamaze kuba kashyirwamo n'ubushinwa ndetse biyunze kuri Iran kugira ngo baze kuba bafatanya kuba barasa ahangaha. Kuri ubu rero amakuru ari Dubai nuko batangiye kuza kuba baharasa. Wenda muraza kwihangana, iki kiganiro ndaza kuza kukivangavanga ndetse nyivanga n'ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kuri ubu ngubu tunavuge ibyo Donald Trump yagomye kuba yakigamba mu buryo bukomeye cyane. Reka tuza kuza kuba twayatangira, ndetse ariko kuri ubu ngubu amakuru yasohotse muri Dubai nuko abantu bose batemerewe kuba bapostinga ibitero n'ubundi birimo biraraswa ahangaha muri Dubai. Amakuru aravuga yuko nta muntu wemerewe kuba wabona barimo bararasa nk'ahantu harimo harashya bagapostinga nk'abanyarwanda bari Dubai, kuba bakohereza nk'amashusho yo muri Dubai arimo araraswa. Kuri ubu ngubu abari Dubai bashobora kuyatwoherereza kugira ngo tuze kuba twayakoresha mu mavideo. Amategeko yamaze kuba yasohoka yuko baza kuba babafunga mu buryo bukomeye cyane. Turaza kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iri joro. Ese byo byifashe gute? Dore yuko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho bikomeje kuza kuba byakomera cyane kubera yuko Ubufaransa bwatangiye kuba bwatangira iperereza rikomeye cyane ryo kuba ku gitero cyarashwe n'umuntu na drone mu mujyi wa Goma, bakaza kuba barasiramo uyu Mufaransa witwa Karine. Nabo batangiye iperereza rikomeye cyane. Ese kuri ubu ngubu M23 yahise ibyegeka kuri leta ya Kinshasa ko ariyo yarashe ahangaha. Reka tuze kuza kuba twayakurikirana aya makuru yose uko yakabaye. Making sure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5/5. Igitero cyagabwe igoma gikoze kuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iki gitero n'umundi cyagabwe mu mujyi wa Goma, dore ko M23 yashinjije cyane iki gitero Felix Antoine Tshisekedi cyangwa se leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu Ubufaransa bwatangije ngo iperereza ndetse ngo hazahanwa bikomeye cyane uzafatwa ko yakoze iki gitero cyishemo uyu Mufaransa witwaga Karine, dore ko amakuru avuga yuko kuri iki gitero cyagabwe mu mujyi wa Goma cyahitanye Umufaransa w'umuzungu n'ubundi ahangaha akaza kuba yaritabye Imana cyangwa se yarapfuye, ndetse ngo hakaza kupfamo n'abandi bantu bagera kuri 3 ahangaha n'ubundi mu mujyi wa Goma. Ariko kandi ni M23 yabyegeye cyangwa se yabishyize kuri Felix Antoine Tshisekedi cyangwa se kuri leta ya Kongo kuri ubu ngubu iri ku butegetsi ariyo ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Amakuru yakomeje kuba yavugwa nuko Ubufaransa ngo bwiteguye kuba bwahana bikomeye cyane, ndetse iri perereza ryatangijwe gukoreshwa n'umundi ahangaha mu mujyi wa Goma. Bavuga yuko n'umundi uzafatwa cyangwa se iri perereza uwo rizafata n'umundi azahanwa bikomeye cyane. Ubwo ngubwo ibyo turaza kuza kubigarukaho, ariko kandi ndakubwira yuko umujyi wa Goma kuri ubu ngubu M23 yatangije igikorwa cyo kuba yagota kugira ngo hatazagira ikindi gitero kizayigabwaho, dore ko abaturage bo mu mujyi wa Goma bafite ubwoba bwishi. Ariko kandi ndaza kubabwira ko Iran, Amerika, Israel ndetse bikomeje cyane iyi ntambara yabo n'ubundi irimo irayihuza. N'ubundi ni Amerika ifatanyije na Israel kugaba ibitero bikomeye cyane n'ubundi muri Iran. Kuri ubu ngubu abasirikare bagera kuri 6 bapfiriye mu mpanuka y'indege n'ubundi ngo yari igiye kwerekeza muri iki gikorwa cyo kugaba ibitero ahangaha muri Iran. Ndetse kuri ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangijwe iperereza yo kumenya icyateye iyo mpanuka, nubwo batavuze yuko ari Iran yabigizemo uruhare. Ariko kandi Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko ashimishijwe nuko arimo arica abayobozi ba Iran.
ibi ngibi ndagira ngo tuze kubigaruka mu makuru arambuye, mu makuru twabateguriye, tuze kumenya ese koko Donald Trump kubera iki akomeje kuba yakishimira yuko arimo arica abayobozi ba Irani, ibintu abaturage benshi bagumye kuba bagaya bavuga yuko Donald Trump atarimo arakora ibintu bizima, ndetse arimo arateza impungenge ku baturage kubera yuko ari kugaba ibitero mu baturage. Ibyo nabyo turaza kuza kuba twabigarukaho, turebe mu basesenguzi ese ni ibiki barimwo barabivugaho. Turagaruka kuri aba batandatu bapfuye, ese bapfiriye he, niki cyabaye kugira ngo baze kuba bapfa. Tugaruke kuri M23 uburyo ki irimo iritwara mu mujyi wa Goma. Ese bivuze iki kuri ubutegetsi bwa cyangwa se kuri riperereza ryatangijwe mu Bufaransa n'ubundi ku gitero cyabereye mu mujyi wa Goma? Bivuze iki kuri riperereza ririmo rirakorwa? Ese n'ukubera iki Ubufaransa bwatangaje ibi bintu bikomeye cyane? N'ubundi n'Ubufaransa bwatangaje yuko bwatangije iperereza rikomeye cyane ku gitero cyagabwe mu mujyi wa Goma, aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho havugwa yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyangwa se umutwe wa M23 utangaza yuko Felix Antoine Tshisekedi yagabye ibitero bikomeye cyane bya drone ku nzu yari irimo Umufaransa n'ubundi witwa Karine. Uyu nguyu akaba yaraguye muri iki gitero gikomeye. Umutwe wa M23 watangaje yuko iki gitero cyakozwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari bagamije kuba bakica uwitwa Joseph Kabila Kabange, Colonel Nanga ndetse na General Sultani Makenga. Ngo iki gitero cyagabwe kirimo kirashaka abayobozi ba M23, ariko kandi biza kuza kuba byafata ubusa, baza kuba bakicamo abaturage bagera kuri 3 badafite aho bahuriye n'umutwe wa M23. Ndetse kuri ubu ngubu uwo Karine wari ushinzwe umuryango w'abibumbye ahangaha mu kwita ku wakoraga n'ubundi muri ONU, uyu nguyu Karine akaba yararasiwe muri icyo gitero. Ubufaransa rero bwatangije iperereza ndetse bunababaye cyane, buvuga yuko uzafatwa n'ubundi yakoze iki gikorwa cyo kuba yakicamo abangaba aza kuza kuba yabiryozwa mu buryo bukomeye cyane. Irani rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kuba byakomera cyane, ndetse na Israeli, dore yuko Amerika ifatanyije na Israeli kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Irani. Kuri ubu ngubu hagabwe ibitero bikomeye cyane n'ubundi muri Irani, ariko kandi muri Irani Abanya-Nigeria bakomeje kuba bakimura abaturage babo. Ahangaha amakuru avuga yuko Nigeria yatangije ibikorwa byo kwimura abaturage bayo kuri ubu ngubu, bakanatangaza yuko nta muturage wo muri Nigeria, dore yuko ngo barindiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane, ndetse no kuba batangijwe kuba bakimurwa ahangaha, nubwo nta mibare yari yasohoka yabimuwe cyangwa se abaturage bari batuye muri Irani, ariko kuri ubu amakuru avuga yuko hatangijwe kuba bakimura aba Banya-Nigeria bari batuye muri Irani, ndetse n'ibihugu byinshi bya Afurika. Amakuru avuga yuko byatangije kuba byakimura abaturage babyo, dore ko iyi ntambara yo muri Irani ikomeye mu buryo bukomeye cyane, ndetse irimo irahitana abantu benshi, dore yuko abantu bagera ngo ku 1,700 bamaze kuba bakicirwa ahangaha muri iki bitero birimo biraterwa na Amerika ndetse na Israeli. Ariko kandi nubwo ibi bitero byose birimo biraterwa na Israeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Irani ubwo hamaze kuba hapfamo abo ngabo, ndetse bagera ku 10,000 nabo barakomeretse ahangaha muri Irani. Ibintu bikomeye cyane rero bikomeje kubera hano muri Irani, ndetse ni
amahanga cyangwa se n'abaturage bakomeje kuba bagaya cyane leta zunze ubumwe za Amerika zagerageje kuba zagaba ibi bitero ahangaha muri Irani, ndetse abaturage bo barinubira cyane iyi gikorwa Donald Trump yavuze yuko yishimiye kuba ari kwica bamwe mu bayobozi ba Irani cyangwa se bamwe mu bakomeye babarizwa hano muri Irani ku bitero akomeje kuba yagaba ndetse n'abanya Israel. Biracyakomeye rero cyane, ndetse abaturage ubwo bari kwinubira iyi ntambara ndetse ngo irimo irateza umutekano muke haba muri ibi bihugu byombi, ndetse igateza ibibazo n'ubundi mu bijyanye n'ubukungu ku isi hose. Rero nubwo Irani ikomeje kuba nayo yarwana urugamba rutoroshye, igaba ibitero ku birindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika aho biri hose mu bihugu bigiye bitandukanye, ni ibintu bigiye bikomeye. Wenda ni amakuru tugomeje kuza kuba twakurikirana kandi tuza kukugezaho gatanu kuri gatanu. Ni iki gitero rero kiri ahangaha igoma, ese ni M23 yo iraza kuba yakitwara ite muri ibi byose birimo biravugwa kuri iri ipererezwa n'ubundi ryatangijwe n'abafaransa? Nibijye bikomeye cyane, nibyo tuzagenda tubabwira, ariko kuri ubu M23 yamaze kuba yashyira ingamba z'ubwirinzi n'ubundi mu mujyi wa Goma kugira ngo irinde umutekano w'abaturage ndetse n'igisirikare cyayo muri rusange, kugira ngo itazajya kigabwaho ibi bitero bya hato na hato by'amadrone y'ubwiyahuzi akomeje kuba yagaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imana ibarinde, Imana ibahumugiza ijoro ryiza.